Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubekela laphaya kuyona-ke iMamelodi Sundowns ezingena njengamanje ekuthiwa-ke laphana-ke iMamelodi Sundowns nomgadli wayo ongokudabuka ezweni-ke laseNamibia uPeter Shalulile. Kuthiwa-ke impela ngathi-ke walishiya iqembu leMamelodi Sundowns. Kuthiwa-ke njengamanje-ke uxoxisana-ke nalo-ke iqembu lalaphayana-ke eTunisia laphana-ke i-Esperance Sportive da Tunis. Impela-ke kuthiwa-ke uyayishiya iMamelodi Sundowns uyojoyina yona-ke i-Esperance yalaphaya eTunisia-ke. Iyona updates engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngikulethelake ama-transfer news kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.